Nkole Media TV, thank you so much for watching us. Mwebale kutukunda. Erizoba parliament yawe n'abakira buzima twakiriza parliament twagiretaha erizoba nine abajenyi bamani munonga konka kababanze batwakureho rero tubone ku hajana hamuramwa werizoba abajenyi n'abakira bebare munonga kantandike na no mukurogu ari very smart honorable na kwakira. It is not for the first time ever smart. Okay. You know that. Banyeta ahimbisiwe Elias Rwakidu Rwambarara kandi umushija wamana basize kurgayo omu field ya boda kandi akajati niteka kwesi bahante yo bwa site meya kandi nkabasa kugirabaho kandi nkabasa kuzo mu system nanyi mbe nyizire nafunaho comments noreba abamukundi gire najanti ndi wa boda haraga yo muntu yagira ati atana wa boda shinawe nawe na yesimba mwene turuho kwiya horutaro rwo rutireho rwo norutaro rw'emirumo oshanga ngabo koro murumo guti bine magazine fera niki tuba kwasa mwene hate nyenda kuteka kintu harevo bamanye ngo no boda harimo abantu betegerize harimo abantu boshomere harimo abantu bo mugasho munonga haraba boda bo kwera bana aha municipal izeze amashomero gamana go mutawuno mbwenu bantu baranga gisha bamwe tubashiza abana university mbwenu nitwe turya boda no murumu ugurukorwa abantu abanya Uganda nkabande bantu kandi reka nkugambire ogwa kigambire ahije mutera karuru abukubite nite bantu bakutera karuru kandi nite bantu bino buhagize. Okay, honorable nani ndeba natorabya mamisho tinka mwetegerize mbene hata baboda naho bateka kutegeka nabachimanye nayo nemirumo kendije honorable cyakwata omunonge echo muntu kushumo murumo gwawe embutoka yesimba abane tukabasa kwesimba atishite turubantu kandi bayira we na graduate ka boda hiyanyihire hati nkashanga no jigamba hebitabonire nimbata kwetegereza kureka aryo atakavuga ho boda na wayija juvuge azo mu system ya tine sente zo kumushomesa naza kushoma nabahana abazira baryo kabana baryo kabahereze kushoma batine mirumo muzo boda mutandikiraho numufunda abantu abuko hati kabantu abukumanya umurimbara nibinji muno boda no murumo kwisya haro buryomwe mwene hatukanye simbe no ija kucherebe honorable chaturete rizoba to ku marketing muri mugwa boda erizoba tuyo mu parliament ya okay no mujenyo ndijo honorable katwakureho ate nawe atugambire n'entebe yariyo nakushitamamu ningashi yakwenda ate abakutera karuru bamuhereza nakwakira honorable we bari munonga bwana moderator we bari no kutaya isa ankore Media TV it is my first time to be here kandi I'm by name of Rutabagana Abias nigo mazina ganje kandi nda aspiring member of parliament Rushenyi constituency ni Shango Murentunga mu district kandi niyo wechibina cha FDC ya Katonga ya FDC niyo FDC ya Zakatonga. Okay, yes nabakira mazima reka tuze straight amura magwitu ogwerizoba ba honorables amahura gakutambura social media hamwe nagakutambura umunsi yona no mwebembezi Trump okutuyawo obuhwezi especially obuhwezi obwa omubazi ningashi ekijuma bingi kitukwete kijuma ekyo burwire obwa sirimu mbwena abantu babire bali ya internet bakutera enduru hamwe bakugamba nebigambo bingi bakugira nti honorable mazima Uganda enjeri yitukushoza abana buri mwaka abana nibashohora bajwire za degree tuyina abana nka miliyoni nkemwe omu universities ezitari zimwe na zimwe bakushora bakozire medicine bakozire laboratory bakozire ebya science na science subjects hati nigwo muramuguriho nti nikibasika kita kushanga pakesha hezi kuruga endwara ya sirimu wetandika kutunywa ekatuyigi ya heshagama nti kushanga
tutakubasa kushoza ekijuma ninga kukopa no kukopa tukakopa ekijuma ekyo burwire bwa sirimu ninga shi no kukora yo ka test kit no mabwa test kit ntukira kubugure nkumina no shango mu Uganda omu titukubasa nangwa kushozayo ninga kukopa yo ka test kit kamwe obuzibu buli arichi obuzibu buli government ya NRM obuzibu buli Ministry of Education niye kushomesa bintu niye kushoza curriculum tikushomesa abura niye kushoza curriculum etariyo abwenchi tuine munonga knowledge okusinga skills aho mu Uganda no manya omuchayi omuli China no muihanga lya China omwana yakwise emyaka 2 emyaka 3 tata na identifying omwana ogwe no shanga itwe mu kifo cyo kukora calculator nitubasa kubarisa calculator we can't manufacture calculator itwe nitubasa kora ki kugikozesa cyonka omuzindaro nkogu tari omwana mu Uganda ari kubasa kora omuzindaro okuyaho nitubasa kukozesa obuzibu burinka hane tugikanika abwenki nitugikanika tutakugishoza government yitu niye turiremu niye tatukori tinkuza kugira nte turiremu orukwe niye takozire iwe yawe government ya NRM yorimu nicho kizibu ninga education system nicho kizibu azana akusima konka ndeba umurama waguheza no guheza okay konka nantenzire ngo ebintu ebiriyo mbigendo misho taka byegekera ka NRM nke kibintu abwo ni impamya ngo nebinde nabyo byazo mu system nibanza byatambara na system ezireshi eruho nkoku NRM nayo yabandize kutandikira mu system yabireho kuruga kare kandi hariho ikintu cy'umutaro kumanya Uganda tukaturi abantu batashomira kandi bayire bo musime NRM yakozire ishomisa abantu munonga most especially kunu yo mu western ati ngaye NRM program ezetireho kugira ngo abana babase kushoma bazo mu system ni impango munonga ime mutakara no kugira ngo ushomire tokafunde murumo hato redo inengata konkamanya UPE ishayo no gerashi ishayo no zo mu system niyo tandika gukora mwe no kushoma baye batakumanya kubo kuzinge ngata hatko kubo oyinengata wafune cyo kokoro kikanogera shi no cyekora ngo kubo tashomire hatu wije kafune cyo kokora mwe no cyokoreza ki amakuru gacho ngo batari kukibasa mwe no okushoma kubo kuzinge ngata hato banozinge ngata urukwetebekanisiza cyone cyakubasa kwije kundembe nshomere ndukuvuga boda hato kureba chance yo kwesimba habwa system ya mbenda senior 6 and above hat nyonyine bachelors which means I may be overqualified for that hato kuza mu system kana kati ni nafu necho kugera shi icyo kwekora mweshiko atanga abantu kari nabakunta mu bwesije kunda ashita mu muntebejo hati to kuranga kushoma kwanje kunashomere kare nkuba kwanyamba hato mu system so hati nyona antenzire ngo tubreming system erho aha kibina nke kibina koreka tugambe nice kitwakobasa gukora kugira ngo tubase kwindahinduramo by the way government je you know gamba already buri kimwe cyona twacindwira boko hariho new curriculum hatu wazo mu secondary education egesha abana nibakora sabuni abana nibakora majuta nibakora kandi amandazi bici ni manyango hata abuturiyo tutandika kutebekana segesha ubwirobo by the way new curriculum hateri eshiro musini yafo ekaberi nkayi new curriculum ejikurugira twizire twahindura ine kinani ngereho kushoborera umukubanza tukantuye tag education yabantu abarukoro mu offices abukuba Uganda ketine abantu bashomere ama offices gakagabagaruho kuko shanga hataruma abantu bo kubasa kugira shi kugashitamamu ningasha abantu bo kwegesa abandi batahi babo ejo education yabire ruhe nyuma hukacha buko abantu bakabaru kubumuno hatigesha hano basakurgaho zo mu supermarket rukoze rujungu ok shopping bucuma cyo rukwenda mwena makuru gacho ngo tugizire shi tushomere kandi ejo ni education yabandize ito abandize kuzamu nobwo yerebene yegamera munonga achikwatiye n'abajungu hazana yigizira head pushing reka twisi mwene hategesha education system eriyo neja hata no concentratinga ahamermo eje yaburije itukora kunuwe uko hati umwana yaye gukora sabuni kakura no bwakubatafunde murumo ya herzi ushangana basakora sabuni ajiguza hijireshi ahiye musente konka hati enyumaho
kuko shanga abantu bakuteka tebine ntekateka hati nacyo nyenda kirgeho ntekateka ijya ngo tashomire torabeje niwe rabona abona umunsi wo mahate cyo nacyo kigire kirgeho abo kuba nyowe ndi umuntu yashomiro mbete bibiri nkaba ninkora imirimo yo kutoyiringa kwetobera kugira ngo mfune sente kandi nzihe twarahisha mano ngire so ebyabembe taking up ebikutekinga place bayenyo tine kintakashubira ahubwo mwene bikutekinga place mu environment y'abantu abatushomere nimbe manya na ne bikutekinga place mu environment y'abantu abashomere nayo ningira ninjumanya konke y'abatashomere ninkugira ntategesha eshemeye kubera na beta nawaza kwetegereza abagiga binji nibagwo mu side eje y'abatagize abatashomere noza kushango shangana bo bine sente no barije hati yo chibotashomere ugeta hati ndashomere mwene nyotine kindi kwebasiza ozaho ubwongo bushitamisa ubwongo bukusinga yo kubonera ubwo mugasho munonga n'ubwenge bwenzarwa kuko origera hanso y'ubwenge bwenzarwa nicibasa kuyamba uhika aha level yone yo kugira yo kurano yenda haro point yo no gamba kugira ngo aha bwenshi education system etak producing abantu abo kubasa abine skills etali knowledge point yo kubanza nagikoreza kugira ngo tube concentrating kugira ngo tufuna abantu arabasukuzo ma offices nabo bakabasa kutambuza ihanga umuringo gwabo kandi hatecho no mangu kigizereshi chwiri hategesha haturiyo ntihindura ntuzo mu skills ekitwire kitariho mwena makuru gacho ngo we are now on the right track kandi nekindi ezeze restrictions ezeze bakubamba tutekaho umuntu yana kutegeka umuntu yana kutegeka nana kwerezana n'icyo urakore takwikiriza kushoza mwena makuru gacho ngo waza kushohoza mumbazi to kwijika covid-19 owagikozire no mangwe kayamba abantu bingi kuno yo mu Africa konka bakajya kuruvinga later alone konka bakabangire aha bwenche ekerese urwo muntu wankahi wakuni yo mu Africa kandi nyena nkwameze kugira ngo abantu ba Africa magezi bagine abo gukora buru mubazi skills bazine kureka bakomerwe so hati nawe yaza kuba chance turugeyo tubase ko expressinga ebitukubasa korana nebitubasa kugera kubasa kwekora. Okay, honorable ni kugarukira aninyenda kugaruka wa honorable Abiasi. Honorable nogira nti Trump okutwiyaho obuhwezi cyatutera akati omurisho okurealizinga potential zitu tutabesingire munonga ha knowledge wabura turiya tubesingire munonga hari skills obuzibu buri nkayi knowledge. Okay, webari munonga bwana moderator Joan. First of all nahura honorable my brother honorable yagira ngo this government ngo hatetandikire kutekateka ahambira yo munya Uganda it's high time bahindure karicira mu hati ya komuseni namubuza nti baturaye kashimanya atananye cyo ncundu kwenda kubanza namutandikira mutwiringa mwe na government yanyu emyaka engayi canana na mukaga mwamara mu myaka engayi imyaka 3 bamara imyaka 3 na mwenda 3 turiyo nituzo mwaka gwa 40. Yes, now umuntu uri naza kumara imyaka 40 ariyo mbutegeki atekatekere amwaka gwa let's say bakatandika kushiteka 2020 naguma after covid-19 it's when it was introduced in secondary schools wanyetegereza now bagiresere nintekateka nibwe bashitamiso mwaka gwo kubanza kukore bigezo rya nyuka riciramo even as of today but very much confused tiba kumanya what next. If I may ask, abana bita butuzira bakuza kwega sini ya katano baza kwega ki skills bakwega of course burishuma kachiriyo mbateka baza kwega ki nabuza bariyo baza kwega ki because itwe omukushomo kwitu ukotora no kimanya after finishing O level ninkubo mushawo ninza kuzomo A level I take biology chemistry and mathematics that is BCM. In the future I'm planning to be a doctor. Wanyetegereza but now they are very much confused. Abana bamaze they have been having the this DIT where a student cannot fail. Wanyetegereza because in this new curriculum government kajangu
At this time there is no failing. Okay. Now they have been correcting the marks kugira ngo baziteko mu INEB. Now they should be having 20 marks as of today before marking the exams. Now is a DIT. Yes. And which is good. Because nitwe twenda ngo abana bago. But what next? Echo nicho kubanza. Then number 2, ejeshonga ya president w'ihangeri ya USA kurga yakagira ngo bacinga foreign aid obuhezi bweno beno buzomu mahanga, especially kijuma cha HIV kushanga okukira munonga kopa ne kijuma kukikora. Yes, okukira munonga yakwata na abantu abingi barukusinga yo kushasha ebyamagara. Kubanga ni mangu hano mu Africa waza kubarura urengo ruturuho kare katugamba Uganda yitu abantu barwire sirimu. Konka people have been surviving batugire ne babaho argahafa utakumanya ne cyamwitabwe shonga yogo mubazi. Konka bakurani bagutunga. Yes, because America batugizire net 90% omutaso funding ya taso America funds 90%. Of course batugire ne bagutunga umuntu amero mubazi afanka bandi. But today hati twagaruka kakanda kabe karugireho ubwo abantu bafa abantu bakagumana bebuza ngo amarogo kagamara abantu abanya Uganda batakacumanyire ngo HIV uriyene kunkumura abantu babuziburi nkayi omwami Abiya kashimanya n'icyo ndiyo ninza kwishiraho. The problem with Africa ecyo kubanza twine poor leadership. Abebembezi bitu bakazo mu ntebe ahansi ninga yiguru hati kankubuzi iwo muko wawe umuko wawe hateze dakika amuvere sho yine family haza kugira ngo hatandike kintu kandi icyo kintu ncenda kutera hasi family yona kikatandikira rubucura bwo mwana ni kitandikira litata ishatero mukaza hasi mukaza atera abana hasi umwana umukuru atera umurumuna hasi mpaka tushira wa hasi ekingugezo kumanyisa nenje leadership ya Africa futandikiro muri head of states kushuma hasi nibo babandize kwita education system yitu na knowledge y'umuntu wa Africa wanyetegereza icyo kubanza n'iki. Let's take an example ya Uganda as of today. Uganda, this very government ya NRM and its chairman President Museveni. It's president, not chairman. Chairman, we are going. He's a chairman of NRM. Where you are party. Yes, he's a party chairman. We have because bakugira ngo by the time bakugira ngo benda barwane bafune government ninga shiba kwatiyanga rya Uganda kapucharingire country. First of all bakambateka teka ibintu ngabishatu ninteka teka na President Museveni as of today ubwo bwiro wa mu meeting ukamubuze biyagambire nerizo ukamubugana ukamubuze byakugambire rizo inteka teka President Museveni wor kumorwenda inshanju na mwenda chanana na gumwe chanana nebiri chanana nishatu tuwe President Museveni owe 2020 ibirabira na gumwe ibirabira ni ibiri abiri nishatu abiri nina buza today abiri ni itane yituru mbwane ni short ekibugezo kumanyisa ninje the targets they had bakahika barugamaramo. Okay. Kwiyamazire kura yakapucharinga power because by the time bakirgo mu kishaka you remember President Museveni was like bakane menda first of all it was democracy. Wanyetegereza secondary abanya Uganda bakaba bariyo mu mbera mbi yo butashoma bakwenda bafune no am from opposition konka at times yinahinduka kikanjira hat kansime wanyetegereza urukumo rwenda cyane urukumo rwenda cyenda na mushanje President Museveni arigire kwikiriza karuru ko kubanza yagira ngo nayenda be UPE wanyetegereza UPE yaresire bakagitandika inamani it's like starting a company akagitandika yabire inamani na target says yabe yine niho yatandikire this mote kugira ngo securing the future of the Ugandans wanyetegereza I don't know which future was being secured konka nyowe to me nubwo yagitandika by that time President Museveni himself
akargaye yagira ngo amashomera garabe gari hasi ya UPE buri mwana azo mwishomera yege wanyetegereza where we are going kugira ngo acquiring skills amashomera not knowledge amashomera go gakaba successful ningatigarabire successful kusigira successful knowledge bakajihabana ati yo amashomera reka nkubuze yuko kugira ngo amashomera go gakaba successful mbeka tuje ngo akagatandika no cyuma ngo hari amashomera gabegaroho wahura but they acquired knowledge President Museveni atakagireho kandi as of today nabwe still ngo gakirya amashomero agamani hati engage government bakubuza amashomero yago kumanya geresiri ahasi y'ubutware bwa President Museveni umuntu watandikire UPE garu maybe you are not informed, my friend. I'm informed. Schools are there and very many. Konkanyi what I know amashomera gwe yashangira gatandikire. In fact tuyono tugamba education. When honorable tugamba education. Obuzibu bwa skills not being in Uganda to no mutwe ni gwo muzibu NRM government yaba nico kizibu ningeke babantu wanyetegereza ekagwe kibaro they targeted acquiring skills but not knowledge wanyetegereza bayebwa kumanya kubanga by that time they still had support from the whites knowledge not skills it was skills can have result wineki okay we have knowledge yes yeah by the we have knowledge wanyetegereza konka skills create something tutukine manya nico kizibu kitu eto nico cyatumire bayebwa kumanya hati let's kwanga tuzagamba yange ryite rya Uganda reka tutatahire rindi hanga tuzagamba ari Uganda yita kucyamazire kubeba bateka ngo nawe waba noyombeka umwana yino bwenge bwo kuzo mu kitabakashoma nico rukurebera Uganda ekimuka bakwata English bagikora official language yihanga rya Uganda wanyetegereza kabahinduire mu bariyo ni bahindura baretse for me ndiyo ningambo rukumo Rwanda futandakana rukumo Rwanda cyane na mushanju because tibakahindura hati kubanga tibakahindure mu wanyetegereza now English eyibene bakora official language tukari yo rurimi rwabo okay rukaruta rwabo wanyetegereza now icyo twakitarbaje kubanga by that time nico rwerebera umwana narga hano as a Bishop Stewart University as a Makerere University aijana agambo rujungo shangu wari kutekera rohanga cyayi wanyetegereza where the problem is urujungu na rugamba twayanga nta manyaje ku rugamba nta manyaje ku ruhandika konka wamugiroti nkorera kantu ukampanga hangireho akakakora konka kirungika sitaba n'urujungu because urujungu naro niruko kumuyamba nuruza kumuyamba expressinga no nuruza kumuyamba ku expressinga hat kurene gwenda kumuyamba ku expressinga as of today twayanga urujungu nubarugamba nangwa abantu nubarumanya by the way na parliament n'urwo rujungu niyo tukoresa nka official language wanyetegereza konko butukurukoresa hine kitukumanya umutwe kuyokorera hati batwihireho buhezi bwataso hati nutwenda futandikiranga emyaka yitwamara tukabonaga muntu akakora umubazi ogwakobasa kuyamba kugira ngo wano gumera akakoko ka munyonge tukakobasa kutamburira speed ikaruka kwanantura magaraga abantu mbwe no buzibu neburetwa government yogwo mushija government yabo nabona cyangwa umurebe kamaze ngire ibina shobora hokache ikirungi ndi mushomesa umutendeki kandi wa level ya degree akora bachelor's degree in arts with education hinoku education yabire planned kadichura by the way kerikiri kandi nehereza skills igarike hereza na knowledge kabane have knowledge skills kabata munywano wanje tariho technicals tariho technicals umuntu twakoza senior 4 takuzo mu technical abantu tubegera amashanyarazi tubegera ukukora entebe uko branding byamizi turiyo turebera habana baheza senior 4 bakagenda bakakora combination maybe PCB oba abakora mego babakora ki bakuza university kora course eri kuza kubatayisa mu office and course ezo nimwe muri obushawo turi abashawo muno ubare munonga haza nakukunda ati abo kuba nani nyenda mboreke ngo it is not all about skills
mazima turyo mboteka abukuba karicira mebireruho nakugambira turyo mboteka tutakubasa kushoza n'ekibiri azareka nkugambire for your information tari hikitakubasa kushohozwa hakabaho ekizibu n'abashabe n'abenshi ekibiriti katutakahurire tonaremba ile kibiri ryari nkabanku inaho mu program ni yemwe nakugira nti Trump okusharaho AIDS tine nekiro kumanyisa aboko batukumuhereza mushoro gwitu tukugera tabishubwe we sente zakutuhereza naziye nawe takuziho mu government yeyokwe mweni twabasa kweyorganizinga tukiyahewe imwe zimwayigiro mu government yayo waheza kuiha maybe intebya boko corruption tukugira ngo Museveni wakugera shi no kugiteka honko muntu kureka corruption ryo share abari kwija bakatwerimba kamungo n'abakibina ukabizire kwe yiherame byamo bakagera shi bakabitwara honorable ngako kuba ino mutuma go cinto kazamo ine ecyo rukwenda meno kazamo rukumanya ecyo rukwenda mazimana okorra abantu bawo honorable so nyona nienda maze correcting hashongeje ejeshanyo abashaho haro mushaho nabeni naganireho nawe yagira ngo they are capable of doing that, of making kokora zezu nankane imbazi mbasa kugikora konka ko kukikora ryo mwiraguju bakugira ngo iki kirinkahi aha mutindo aha bwenshi nibende byawo bene byagumana bigera shi nibiseringa nyo namwe nko kora abarga nko mu system ngo bagenda abasayansa bituye no muri Uganda bakashitama bine capacity yo kutebekanisa buri kimwe cyone mugwe mareke kutekana ngo kubuze nabwo abaheru bakatuzibira no kore kibiri ekibiriti iwe niye no ngambire ni muntu cyomu ne muna Uganda ari kore kibiriti hatereka nkugambire bayira we birite mwene bikoru bayira we birite bikoru Kenya mbarara muri Uganda so mbaba iwichi Uganda ubwo musharo mushija ariko mukenkufuno mumanya Jose Yohano ndakwega kore kibiriti obwe nibwayizire arigire kayishi warigire kayi reka nkubuze tomunya Uganda reka nkubuze Jowa natarya TV nayo reko gukora kando gukora biriti nayo gukora shi mazime bintu just ngo Uganda you are not informed that's what I have found out konka waza gamba president nakane Kagame na yesimu sokore kibiriti gutokozere mazima no bano akabe na yesimu sokore kibiriti oriyo najyangu tucuru ogana kwereka ngo kibiriti no bagera shi ariyo natore ko mukenki ni bwayizire bwa hati konka tarwo muna Uganda aine factory erikore kibiriti mwana atereka nkugambere kubikwira byazo mu bya factories hariho bitaka basi zikureta nka machines zo kukore bintebyo zo kumodernizing ibintu nkebyo bikaza standard ukashanga bonire munongo konka hati zo kuzikurgaho government twine cent yanga twine cent tushitamenka kujanti hariho nabe narushana bone rwabire nkajya government ine sente zikumara gukora buri kimwe cyone kandi niziza turabe twahirwe chance buri kimwe cyone nikije chance ni yetariho chance na hati na yizire kandi atubasharaho aid zabo hati twaza kutandika kweyiya kunarizirwa muke tine sente tinda yeyize nkahika yinko basakurinanga mbone tsaita mu na Uganda hati nuko kire president araze hatereza accountability yabasize kugira shi nico mbe nacho gambire mbone yabatine presidents ba Africa president yabatine accountability tukoreki manyogizire ntatoreka accountability ba president sabingi tibina accountability tibine kibakoriri hanga tuza kucyurira na with time amuriyo no mugera ngo baza kufa ko katina mu ndarafi abuko ba kamanze kushobora ari first of all okay ogogwo na nekibina kiyi webe byariyo nagamba ngo bategerize umwebembezo razeho utwira roho shwe tumwebembeze nagira ngo ntegerize umwebembezo razeho wagira tumwebembezo razeho aturetere system turi kuteka yega kuyinga kabeji wanyetegereza atecho nacyo tukiziro mu government ya president Museveni kashi kiziye mucyo wareba cyo bwe neza cyo kibasize ne kukibasa kashi neza kukibasa ni wicu manyi wontinire mushawo aba bana ebizamu no bwokora biceri gukushobora atika wati na kirikare nibenda kuza kwega munywano wanje twayanga nyukari oguno wa education reka kugarukemo abana yibaraze tukendera program yiteye kureka for your information my friend karicura muhateriho kera akore nko kucira kwetago nija kubeyo mugasho munongo
icyo nicyo kumanyaje kureka hati ikintu mu challenge abo kuba ninsya nibinge bukwetagwa mu mashomere bitakagize reki bitakizere namwe ayikora have you been you as government my friend ni nanyereka mpige government yanje eteke mama no mu kintu cyane yukaricura mukweregire sera bukwane yo mugasho munonga egiteke mu amana munonga kugira ngo nabana bambashoma barukura bagume bagaininga mu skills abuko nkati umwana yahereze senior for sente zikaburaho natandika tembe ukonde y'amashanyarazi hariho no mwana point of information hariho mwana ahereze P7 wo mushiki nshangire ari yagundi ariya internship hakaduka kamwa kamashanyarazi mubuza shikani boherize P7 omwaka enyuma ntati koria ntanyoherize kushoma nafutunga certificate yanje nti ariyo na certificate waheza P7 no shoma amashanyarazi angira ntama yatumba bahereza certificate ya oguba ogwo ariyo mu technical y'amashanyarazi atandikire gukora ayino murimo mazuma munyano wanje nagambe byinjani yukarishira mukarishira kwerabe etigo mamani ye government mazuma yes ye government kabokuba iweza kucyokomba mpaka noenda tuhindure babutegeje noenda tuhindure baheza senior 6 of course hati mwine capacity yo kwikiriza skills zo mu ishomero mu mashomero do you have that capacity manya kukikore cyare miraba manya government kuyizire kareta UPE nitwentuza kuyija nyuka rikira mu kuturagishangeho tukashanga ngo kuba bagitandikire tweshemeye kuba netandikwa ninga shariye ne cyumbagira tuza kugisetinga busa ni yiha yo munyanga ninga ni mukongera ari ababi bakozire fuza manyana NRM ero kuzombutegeki arebi yashangira icyo nakugambera nandiyo nyikushobora ngo twashangire tubandize twabisindika konka hatu twafuna abantu abakozi bo mu office barimo abo niryo mwatembiye hatu twenda mani mwe ni mukutembera hatu twenda kwinza kandi already twahindwiremo for 5 years now karichiramu yashizo myaka engahi 5 ona wotine chiwarebire ogoye gwechirunjina ya in example nora hatima you are not informed that's what I am informed we know people you need to go into the system and the problem taking place reka kwimukaho kagamba kagete kintu kiri kitena kite just bunibenda bahindura abantu abo buguri first get informed for them manye kintu kiri kimwe cyona baturana mangu bacumanya wanyetegereza konka nitwe we read very hard bintu tubuntu biri amanyana turanze utakaja ngututwine misho nkaba FDC wanyeteze cyo kugira ngo am from opposition nyina misho ni impweza okay emyaka nyine mbasa kwa hure kirungi nekibi nimbasa kuranza ntaro feiru ninga shitero wanyeteze government yitwe feiringire kugira ngo mwana yakora 3 mukaga ukambuzo togwa koze zinge kugira ntakozere first grade imba inzanza ngo na 3 mukaga ni you wanyeteze so tukaja ngo am not informed konkano yikiriza ati government yitwe kozire ukashobona bihireyo you ningara bakozere ekozire iki in education ekozireki abazire bakwesha shorera fizi cyo kwera as of today nyonga shomero mu private banga teryo mu Uganda teryo government is owned the company by the way private it is owned the company wanyetegeza private it means better service at you bakarite yake yazo mu private by the way yo mukama kandi obugigo bakabarezere yake one what was their main target kashoma echikumanyisoro well off main target yabo uza kugitandaka the center of government age someone who is securing the future of Ugandans wanyetegereza ariyo nando abana bashomero mu parayise ariyo bwa MP abana bashomero ariyo nagira ngo still government teine cyegizere cyekoze ashomere yahika habasize mwende bolingi yonga shomero mu private and that private is shura manya Uganda na kujya nko kwenda better services hato gendo zerondera abo kuba Uganda amakuru gacho government ya Uganda ekateka ho muringo go kugira ngo nabantu borekire nabantu be involving mu mirimo ya government bafune musente kandi bagarike bahereze services abantu ababurisha hazareka kugambire government niyo yahira abantu powers zo kugira ngo base kutandika amashomera bwabo
munya nabo bakore business kintu manya in every country bagarike bageshi bagitaho aha country yitu kugira ngo begesa abantu bagira amagezi. Okay, tukubumba bumba noreba video yitu nekira kubera short tukukinga ate omurama gwito gwerizoba ninyenda omukuru aho narebo abia ayesimbire habwantebe yo Rushenyi ono enda kuba MP yobwa MP Rushenyi constituency ninyenda obeho nengeri waumba mu omurama gwitu otoreke ate FDC cyekozire ninga shike kubasa kukora ate NRM cyeta kozire ori kuhabura no mu na Uganda tukusibura tukuruga. First of all turi kwijana twendera nyewe hatahinduka kubandi hona tinkagamba akibina cha FDC Katonga wanyetegeza tagambara Dr. Kano Kizabesige ijo niyo first point yanje omutwe. Okay, really abanya-Uganda kiriho bakiranza tokigamba ibintu bigendo mission babireba umushija no bamureba hiba mutire umushija yakumara imyezi 3 umucumi. Someone who was abducted from another country wanyetegereza bakamureta bakamusihana bakamukwata bakamuteka ruzira has been tried in court martial umuntu wahumwire amahaka garugamo wanyetegereza hati no akaza kure mirumo ye no shaba government murekure bamutira mu court martial numwe batwene bamusa now bwanyuma ya Supreme Court okurugaye kareta ruri yo kujango umuntu weno tari munyamaye bamurekure aze kozesibwa nkaye umukote y'abantu babutosha wanyetegereza ninjiro birebire bigambe bishokuye kurugombe bembezwanye nimbiya sebo katso ibishohuire abagize ngo mbishohoro muringo gutarugu kashi mbone ni shoti no shaba omushija bamurekure bafuriwinge Dr. Kizabesige hamwe na colleague weye Ajobed Rutare and all political prisoners abariyo because bobo nkati bamwe bariyo muchome wanyetegereza warrants zabo zuhwireyo. Dr. Kano Kizabesige warrant yeka hoyo last man ebigambo bibiri muna Uganda riyo kwari kutureba umunya Uganda kucira munonga abantu barushenyi kandi hamwe na ntungamo icyamani nyuwe kinkubasa kubasibuza no kubajyantu mugiro bwenge mukenjoka. Okay, Honorable Elias niwe ori kubumba bumba ate oria ticket ya NRM ninyenda obugambo bubiri bushatu omuna Uganda omugambire hakibirungi NRM byekozire ate nebyeriyo ne kukora webare munonga na bwenjana nekindi reason bwakitwine kuba hakaruru 2026 biri abiri mukaga leta witwaza nakunda hitwatana cyane twaza kwenderaje kandi sime mutahi wanje wanyegitaho buriya kabandi nyenka hati twaba babiri haza yaba debate Bueno konkani yenda kusima President Museveni ahabukuba ahabwenshonga stari nyingi by the way konkazo mugasho peace and stability mu abantu bene bamusimira bushabara bamusimira mu Uganda yitweje bantu baranga mu twino businje obusinje buri kayitukura kwe manya kasho warara ko wagumuhurire bishono warakumire ntarire warara kwe utuwarara na munju yawe warara ko na munju yawe uriyo nogera ki uriyo noyiruka nkaro bo kurara ko hati nchakare rizo warara ko nkana nchakare torarare ko hati ninga shikoze samunongo mutwe making sure ngo tuwagera shi mutwara so nisima hatereka munywano wanje kankugambire peace and stability abo kubeki kiriyo nkiza kumara imyaka 80 tutine nangwa ne kitahiremo azanoreba ndio muntu washomere Kiswahili abinja bakuruga mu mahanga gahero bakija kunuya bakija nka refugees abinji nikiraganira nabo abinji tubakusherwa abantu bakunuya nangwe je niyo yaberiye nshonga mpango nuko yabuza abonke mutakusherwa abantu babanya Uganda mbine bacine meteka teka ushanga mazeraho imyaka 20 konka nakigira ati neruza kushesha ruberumwe umunsi yitu tugiro businge tugire shi tugarike yitutaye mwena makuru gacho ngo barya mazima tubashemerirwe habo kugira ngo tubare mu ihanga ryabo atabanya Uganda muri yo mu ihanga ryanyu one cyo tumukisimeraho government ereho
kandi wowe inamagara tubwo kubasa kuparaninga ukagera icyo wakora konka wofire ninga shotari mu ihanga ryawe ona hine cyo uri kubasa gukora so icyo ni ikisimera president Museveni na government eriho kandi ni byinje batukoze education bantu barahanga mwimwe tumunareba binji tumuri informed konka education ya Uganda abantu bashomere kandi no basa gukora buri kimwe cyo kureka babemba babine cibo kubatera amutwe abakuri bakiza kore kintu babatera nkahi aha mutwe konka ko barashitame namwe nateka government ya Uganda yayeta ba doctors aba bahereza bakabashitame so mu mwanya bakajya nkatu numanya ikikwenda kora neki bakabempoweringa icyo ni kiba cyaho je mbaze je asirimu no basa no kugikora no mwemba basa no kugira gureho complete it is very possible arabantu abo kora arefu muri kugira ngo nubasota kusimba amaju ukashaba amagara gataho aho nho twiniro businga kagira amagara gataho ubwe nakobotse turi mu rutaro ngo batwite wanyetegereza konke no simbota amaju ukashaba amagara gataho utine cyo kurya bare munonga aza nanyendo cyumanye ngo bugiga bwenseji namagara ko rubo inamagara nubwo ratandikireho gukora n'ikindi kintu je zo mbiburi ekirabe kirahanga yabaherezo muntu kusinga yakamuntu amagara ni gakira magana ukole media tv magana bitu kampendere nyo banyeteri yasirwa kidu rwambara abanyambara ndiyo ninyisha ahantebe yo bwa site meya ubwambara ra site abinji kunko bagambera site meya bajen ko kashino road meya nuwo kare ari kucenga road meya ninyija habwa road meya enteberi mukachebe site meya nyeka chebe zitinkumanya tinkumanya banaza kuija kwesimba konkani ni we incumbent ni wari mukare konka tinkumanya banaza kwesimba konkana basa no butesimba abo kuba narigireyo kandi nacumanya ngo narigireyo ndio mu system kandi nantina mbwenu twatwizira mu system bantu barahangamwe mutusupportinge nitwe tubase kugira empinduro ito abasa kutekaho abantu abo kumanya skills kandi bakagaruka bakamanyana na bakagira na knowledge yo kushoma mwebare muno bure abatuze bitu ningashi abakureba nkole media obasibure nakagambo kamwe turuga webare munonga ababa kwisene baturanza live nkole media mwebare kuturanza by the way kandi mwebare no kutukunda mugumizemu mutukunde konka shaba karuru akaruru ko ninkenda abanyarushenye bacumanya nyijire nyine tiketi ninza kwijaki kibina cyanje cya FDC Katonga hariho najana nkumbe na Katonga sinyonyo FDC Katonga mukare makwe organizing amwe tokaja mukare makwe organizing ni mwentaro mundo ko muzine ni mwentaro ko munda muzine yo it is still movement twakagizere mu movement ati tiketi kwenda kwa nyenda kubendeza izo barungi bye bye